ad günümüzdə gəlirsən bu make 1-ə, yəni ayı düzəltmə yerinə, hansı yaşa girirsansə, o yaş qiymətində ayı düzəltirsən. Want to add any sound to the bear or no sound? And how would you like the bear stuff? Soft, medium? Do you have a preference? No, like, I can make it medium. which one is better? Medium is okay. I can make it medium. Feel it. Give it a big hug, big squish. How's the stuffing? It's not like soft. Can we make it soft? You want to make it softer? Yeah, let me just take some out. Okay, so we're gonna do a little heart ceremony before you can add the heart to your bear. So we're gonna clap our hands together because you want a heart, Kitty. We're gonna take the heart, rub it on a heart, give it lots and lots of love. And we're gonna rub it on the back of Teddy over have your back. We're gonna close your eyes, make a wish, and give your heart a big kiss. Okay. Gördüğünüz kimi arzumu tuttum. Sonra öptüm. Sonra böyle elədim. Diye arzum qəbul oldu. Is your bear gonna be a girl or a boy? Girl. Okay, and let's press next. So it's not a gift, just press no. And next, is everything looks good? You want to change the date or because the date is today is Bu ayının doğum sertifikatıdır. Yəni bu ayı doğulub. Martda doğulub. I'm just gonna scan the tag of your bear. Ad günümdə gəldim, öz yaşıma uyğun, yəni yaşıma görə ayı düzəltdim, yəni 13 dollara. Taksla birlikdə 14 dollar elədi. Siz şərhlərə yazın, görün, yaxşıdır yoxsa yox. Amma normal qiyməti 19 dollar idi və sertifikatını aldım. Yəni doğum sertifikatını. 11 noyabr bu gün tarixində doğuldu.